Tahirun syaraji mandum yang beda-beda kesoai mati Hajat Tahirun syaraji mandum yang beda-beda karasiki mawar penemun kalila bandung-bandungan kesan wahai wajibkan walaupun aku lampu kaca soai mati wajib lahir walaupun tak lampu kaca yang ladu mati karam dalam kru ladum lamudun bun kaya timpang yang ladu mati karam dalam kru ladum lamudun bun kaya timpang domba jalan Honda tengah plung ladum lam badum ladum oh Tuhan ladum jalan Honda tengah plung ladum lam badum ladum oh Tuhan karasiki mawar penemun kalila bandung-bandungan kesan soai mati wajib ketemu walaupun dadu lampu do kaca kesoai mati wajib ketemu walaupun dadu lampu do kaca oleh sebabnya wahirkan kon hana sayang Allah ke hamba oleh sebabnya wahirkan kon hana sayang Allah ke hamba ini wajib ingat kedanya umat sesama hambalan ini wajib ingat kedanya umat sesama hambalan karasiki mawar penemun kalina bandung-bandungan kesan soai mati wajib ketemu walaupun dadu lampu do kaca soai mati wajib ketemu walaupun dadu lampu do kaca sadarlah diri
usung dalam kerendam, sadarlah diri, ingat keuntung yang kau usung dalam kerendam, tigai harta ngon anu kandung kada usung lamurung badinggai harta walingan karong kada usung lamurung langkara sedih bawang bertemu karena panu langkara sedih bawang bertemu karena soalim hari wajib tak temu walaupun dalam pedang soalim hari wajib tak temu walaupun dalam